wala thei tu te masa in kalo lom le vek chewa tu chuma chuan kum somli pariat mi thi in hmu aron ti le kulania a bikin kan soi thina tunla ya hianin kan video tam zawk a chunin ruang chharte tiang thi top top na ang chi sar thina lampang hi atam hle me ni mizoram chunga hian ni tin me hian a thleng amoti tur khop hianin a thleng regular to nia chuwang chuan kan bo ro hi a chet hle to ni ezo khopui chung arngot po hianin komin chung hianin ruang chharte tiang sar thina ang chi hi atam to hle ni imponi se tun tuma mi hi tunge ani kan bel chiang dor ani kum somli pariat mi thin mu every somni pasari sani somni pali da li le meri somnga pasari pm nimin tlai khani chu voi ni somni pasari thali sani somni pali choma da so pakhat ve khan ram zawa kum somli pariat pulian chunga unau pa am veng ai zo chu thi pu ani am veng atanga bengwa na thudon darin ram zaw hi abauna arei ve deuh to a chung ten hun enge moti atangin an zong to ani police ui sathiam ruain theitop choin an zong thren ngaron dia yang poni se police ui sathiam meu ruaya zon angai to chuanin abona arai hle to tina nia chuan helai kan hmuh hianin kum somli pariata upa ania soito ang khan hei tun lai chawa phe chuan chet sualna te ruang chhar kan ti te le tuia tla hlum ti te a motor accident wanga thi ti te hini tin mai hianin a om deuh zut to ai chuan chuan kan bo ro khi a drop hle to a ra phrak hle to ani pon second se chun som zelang police ui sathiamin nu a chui zel na vo in chamada so pakhai vel khan mau bok ai zo ram huam chunga mimal huana le ram zau hi a mu chuak mu ani hian a ruang a lo che hle to ani aron tia a le lama chuan hei police ui sathiam te hi a han roi te kha te han zon tir hi le lama chuan thil fin thlak ber ania entinan ruang han zona kha tiang rei deuh to a mihring rengot ina kan han zong so so hi chu le lama chuan beidon thlak rum thian ani tlawm ngei na a chuak tia wang chuan ro pui hle ma sela civil hospital aizola ruang hi postmortem ni in chumi hnuwa vui zui ngalani ang aron tia hi nimin tlai anon da ania poni se a zelo khop maya leram zawa hi agan leina thle mai ni abikin hei tun lai phe chuan mizo te hianin mizo zinga ro ro po mizo mi pa tena kuitlinga mo thalai ma poni se mizo mi pa ni hrim chuanin a min ding na bik hle mai ni kan ril ru na hle maya tu tuma leram zawa pulel ram zawa chia to chung changa hianin enge a thlen chan ti te thil thlen dan kim chang hi tuna hianin an chui mek ania entianga hetianga alo thir ngot nge ania entianga chiat na ram thak tak to ngot hinge ani tuna hian ho tu den an chui mek ania poni se thu nei tu te hetiang konga chon Mizoram police te abikin an fakom hle men chui chuang zung mai ni chon tun tuma po hian tu thil ti nge tu nge thil ti sual tu ti hi arei nga hi ngai wakaring lawa rei lo te hianin aron chui chuak le ngei don ti po thil lang chiang sa renga nia be sen nen kan lo thlir phot don ani e chen fete department in FIR thelut aron te ve thung hai poini min tlai dar thum le meni som pasari lampanga news chuak khania poni se tun lai hian FIR hi an thelut zung maya mizo te hian tun hnuak a in ti mu tak ber chu FIR thelu hi ani ti la dot kan soi sual lawanga a tu mai po hianin tin choi min tia galung oi lo ni FIR ka thelu don ani anan ti zung tlang puya mara chu FIR meu kan thelu to chuan enge mo hi chu lo om to tlang pui bokani chu wa chuan tu tuma hian AHN Vet department hianin enge FIR an thelu chan enge a case dik tak kan thlir hawanga uluk tak han lo ngai thlang che AHN Vet department chuan ni min ni som paruk thali sani som ni pali khan infected area atana puan chunga voktal tu laka kulikon police station a FIR an thelut aron ti hei rei deuh lek to maro chu kan la hriat tlan lo ta kin ti thil thua karon da ania hei vok hri leng me kani poni second se chun chomonga HN Vet department chuan FIR a hian april som pasari sani som ni pali ni lai ni khan kulikon le salem venga African swine fever ASF free alena wangin infected area a puan ani heng area atang hian vokdam le dam lo reng sal emo tal khap tlatani local council ate po information pek ni in anni po in khapna thu pek hi mi puite an hriati to heti chung hian da chhuwa thanga DCA son of thang hluna salem veng ai zo chu puthang lungmuan ate in bul Renault showroom Wallbank Road contact number 962 369 655 chuan nimin ni somni panga thali sani somni pali kham vok atal thu report nona ni
hei hi dan poi sak lo na le mi pui ta na thil poi tak mai thlen thei ani awangin mami lak sak turin kangena che anti aron te ve thunga om hlia hlia mai ni ei chen veti department lampangena FIR an thelu hi alo thei lo ani ti chiang hle chan chu vok hrikai ASF kai awanga thi vok hi phum mak tur ania bol ho pe na emo khomo khama khoilai emo kham sang taka lum thla ri ngot khada na phal me lo ani chonei tun tuma kan hmu po hianin vok hrikai po ni lo ma se vok tal hrim hrim kharem ti ani lo ani khami huam chung infected area an tia kha chuan chung khatin khalo ti lui wangin hei HNV department lampang an thin rim hle a FIR an thelut ania hei dem on dem omna hanom mi lo ani thu nei tu te hi a chan chu vok hri phei chu kholum lu tuka te hianin aleng kuala sa thei hle maya antena kilometer engemaw zata po khan kholum le thlit ho khan a len dar tir thai ani chutiang khop chuan vok hri hi tinge a hlo om tila do kan soi lawanga engpon hi sela thu nei tu lampang hemi veti department a thokte khating ang chi na thun ron chhuat to hi chu kan zom sham sham hi kan tan hian alo thazel zo kani antena vok hrikai ani le ni lo te antena ei kan vok vulte an lo thir engot ani tikhan ho tu te kan han puna tiang veti department aran lampang thiam te khating ran doctor kan tiang chi te kan han puna chon ani khan engkim verification kha aron nei nuwa chau khan vok song bol dan tur khamin hril chau thina ni antinan vok hrikai alo ni le ni lo chu DNA ten te sa chon athisen an te sa tang khan e hrikai ani hi phum nge nge ngai ni an ti thapa ti khan khating ang khan vok hrikai po ti ani a chu ti raya tiang anga khami a hlo om area infected area huam chin anga vok lo tal kha dananya phalmi lawa hi tuna hian FIR an thelu rupani hi ka dem mi lawa ni chu wang chuan tu tuma thil ti sual tu hianin hremi lawa ti sual ani mi lawa awareness te khati ang chi enge an thu chhuwa jong jong kha a hriat vek nuwa a che ti lo thei ani lawa ni tu teng ani wang chuan cheni veti department lampang tena tuna FIR an thelu hi apong taka vadem na tur pakhat manom lawani anti tur dik tak antia tiang ang at hen lawnang khan in ril hriat na te an nei masa vek ania chon khatiang dan an chhuwa poi salawina tiang anga vok an lo tala emo mani hlona tur rengot e mami idan thu nei tu tena an thu chhuwa po poi sa man lo kan ti don ni poi sak tum lem lo mani sum los lo wanga lo che jung jung hi hei tuna po apoi hle thei don ani chuan tuna tuma vok lo tal tu hianin eng ang in nge akal zel don thu boi rit tak aur ngei porin no mania chuwang chuan thu nei tu tena ting anga thu an ron chhuat to hi chu lo bo pele mo lo ti sual lui ang chi hi chu ti mi lo hi a him ber ani